بله ایمان یا راستی نها اف مجارتین نقاش کردن دجوین اپوزیسیون اجتماعی سوریه در استانبول یک جوان مجارین سرکه کون حال سروی مجاری راد وستن یعنی عالی ائتلاف البدره اپوزیسیون سوریه یعنی اجتماعی استانبول وی که قبول نکه کو تو هزک کو ند بن بانه ائتلاف دبا کل افرین رابع بوی آویت تف بگره اف یک حال حاضر دوی جوینی ده بوی آویت نقاش کردن و نقاش این سر وی که جی بردوام کن هیجی دیاره کو ایروجی سبی جوی افجوین بردوام کن هر چقدر لهن دوران جار جارنا آگاهی بلابن گوتبن لهف کرنه جی شر راوستی جی امزان کو نهال افرین شر گرام بیه برین آبدم کن جالیه هتشه یعنی تایبتی تحریر شامه و مشکلات نبکارانین و دنجما وی کده مدنیان جانی خوش دستایه و هر وها دخواست کردن به تایبت ج فیلقه سیم یعنی برای سیم یا دبن ارتشان اجتماعی یا آزاد کو جنابا به تایبتی افرین درکه یعنی بیوی آویجی گفتگو هنه نقاش هنه و آگاهی هر تین یعنی تشتی گودیاره او مجاره کو به تایبتی افرین نهارو دایه کود همان میده اف تفگرو کی تفگره که تروریج تزانین کو بردوام النصره يعني دياركو ديوان دمن بيشمده ويريل بر نقاشين مزنتر بك بأوايكي عردي نهال كيلك من إيمان جافين هي نوهاتيا اندام كومباندا كردين سربخوين سوريا لأفرين آزاد عثمان كود همان دمده اندام خوجهيا أفرين يجي از خوازم جه هندك آقايان وركرم جبركو هي آخا أفرين دبنين جويده صار نويا متخوازن جه برسيار كنجلو روش لأفرين چاوية وند كارن نجيج مرة بحثه كيف كن دما كون هاتن روشا أفرين چبود آستا شروع بفچونان آراميا گليا لأفرين وند كارن نجيج مرة بحثه كن سپاس اشترا بری پنج شش روزا ما بیست یعنی خلک افرین بیستن شارک ممکنه به و نصر نزیک افرین به دست به که محوره اطمیرا و محوره دارت عزیرا کاتن افرین چون جندرس شهر مازن لیبون نزیک 14 ساعت يعني شرط دابو خلكي عفرين بترس يعني خلكي عفرين ام قشتك همي ام اشتي خوازن او هيزن ماش يعني لشكريتنا جبروي خلك او بي نرحد بي هاتن كاتن عفرين وقت نزيك بينج عفرين ما ام ترسين يعني ما تقول ان شاء الله يعني تشهر مازلنا بيد عفرين ده تشهر نبي يعني فيلقوا السي كشي يعني معناه جبو شهر نوف مدنيا نبي خلق روجيدن وروجي بيرو يعني خلق براستي قصوات بي بترس بي يعني انا كيف خوش بي روجي كيف بدو دي كاس جمالي خدرنات قالك كيم بي يعني باش روجين در كاتن كاري خو بردوام كرن ليه بترس يعني حتى انه بينج روشاش روجن نين بترس يعني خلق يعني ام خلقي عفريني ام مدنينا ام تكوري ماد بالشارده تنا ام ناخذ يعني بري بسي سولا كومباندا كردستان بخول عفريني ما جيفينك مازن تشيكر كونغرك ما قود بي تشقص شرفان خدون سلاح جنوف باجير دركافن جنوف مدنيه دركافن يا جبهه انيه الشر يا هرن جي خو يعني مقرات تدخل لبروستي ام نارزي بين نارزي بين انه عسكر دنوف ملات ذهبي نو تشتيت به امن كون تشتن امن كون عثمان ون ايرو سيريس به هاتن افريني مثلا الين خو بلند قربون لنوا افريني وهيش ديتن يعني الين تحرير الشامي هبون نودري مثلا لنوا افريني بخوين هاجبركو برين ها اگاهيت اند بيجن نزيك شش حتى جند الودري بنافدة شونه يعني بيشتكوا موشك أبدنا وده وان موشك عند مدنيان جاني خوش دستايا بنافه هندك جندان دجي شونه بنافه فيني بخده يعني هيج آلين خو بلند كرنا يعني وان بتبتي ريخستنا تحرير شامي وقت مدينة در كتن آل خابي لبشتي روج كشين اد آلت خوفيرو سلاحات جران انفيرو بين كشين لإدن مان إدن حتى نهان لي آل خاتنان في آل هنا أمنين شرطة مدنية شرطة لشكرية لهنا حتى نهان بس بساعته حفتو نيف أز در كتن مش عفرينه أو شرطة عسكري جيهاو بين بس يعني جلي خو شرطة عسكرية بس نابيلي كينا بس أم بخون ناست كن كينا جبر شرطة مدني وعسكري عفرين أم ناس دكان وان بمرقو أم سكاني خودن جي خودنا أو نواتن شو ما تسليم برنا بشكل رسمي يعني تقال وأوفيس خودنا لأون إيه سر عرضنا هنا هون باشه فيجي في كينجي ده سبيكر وف دمك دريج شغل سربي كي مناقشة هبون لآلية كي أفري خستن
جبو سوریه جبو روسیه و جبو ترکیه جو کی رخصتک خطرت دیت جبو کردان جی یاراستی ریل بر مترسیه که مزن وقت که یعنی عالیه تیلا ویجی دکبه بین مترسیه که گلک مزن یعنی البدر اویک باندورا که چوال سر خلقیت که البدر افرینه کوف چند روزن هنجی بونا شهاده وام بیارن و ایرو سرس بیج افرینه اوناد نویدره و نیس بیجی جاره کدن و گرن ویدره یعنی باندورا که چوال سر جواکیت که هاتو چونا جواکی آبو بخوارن و کاربایا افرینیان ده چه آسیده یعنی دوی وارد تو پروبلم هنه کود نوا جواکی در رودانه ناد واری خدمی دا این پروبلم تنان یعنی آوه نان های هر تشتنه ل مدرسه جی دهو مدرسه چه بین مجلس عفرین دهو جوینا خو چه که روی رو چه دکی هین ام نزانی که چه به یعنی حیانها تموقفا صرت و حشك چه نبین ام نزانن ل او موجود الحرج جی کی هنه ترسمه یعنی فرض کن به ام ارتا ام که مجلس اداره کن یا ام که مؤسسه رسمی جی یعنی اداره بکن و هنگه دكافي مرحلة خطر. أنا أم نزون يعني شدبي برستي أم ناخذ الشرفن أصلا دنوف ما ده دعفرين ده يعني نجي كده أب يعني أجر بس شرطة مدنية وعسكرية بس يعني أو حماية كمؤسسة لأم نزون شبابي يعني أمجي أم هو تنفوج فيني نو بشتي زواتم بري ويب تقريبا 2 ساعات شارك شيبي أنا حشت كردواتن كشتن أنا جس سه زاروكن وبينج مزن کورتاسی دجوینه ده هون چه آخوین مثلا دجوینا ائتلاف ده برین هون جد نواوی جوینه ده بون هون چه آخوین با کورتاسی اما 20 ثانیه اون جمعه باسی کنی سبیل اي والله ام هاتن جفينا بري ما سر زوم يعني ما ناود ذكر دبي موقفك حشك بج ائتلافه جبو فوت تشديد به بخو ام ملتكي اشتي خازن ناخذ انتشار نوف ما تشيبه وشرفان قشتك بكشين ملا ادارك مدني راستي تشيبه به گرک سپاس کن آزاد عثمان جبو آگاهیم کو و جبو ما رابر کرن بله ایمان آزاد عثمان اندام کمبند کردن سرخوی سوریه دبیجه حالی حاضر لوید روش اره یعنی اوجی باسا مترسیاند که دبیجه هیجی ویری خستنه دوزا اداره کرنا انجمنا لافرینه نکریه اگر کو دوزا بری برنا انجمنا افرینه بکه یعنی ریبریا افرینه بکه هنگی دیار کو روش الافرینه هی مترسی دارتر و امجنا الاستانبول نجفينا وبوسيون دي شوبينن كيليب جميع حول بدن كو رودانا رابري سركرانين كوسام شاريبكن بله ائتلافا اجتماعي اپوزيسيون سوريا الاستانبول دي جفينه داد شرع افروكا يل دردور عفرين دنا برادستا تحرير الشام وفيلقا سه لعفرين هشت كرد هاتنا كشتن جان خدايا دنا واندا سه زاروك ازاد التون زانياردان